munyumve bene data hanyuma nuva hano bigiye kuba dusengere hano dutogo tutahe wisubirire aho waruri. Let it not be that. Ndasenze kandi Imana iginyumva utaho ugiye kuboroga isahani warariye ugenda uyegezeyo niba ari ibiki urabizi ugomba gushyira ku ruhande. I pray that when we leave this place, let it not be just be that we pray from here, and when you go home, you seize the fire. You have eaten enough, so when you go home, you know some things that you need to set aside for you to keep the fire burning. Umwanzi aragatsindwa kandi azakomeza atsindwe kuko ikintu yakoze itorero. God bless Pastor Tom so much. Misembibona, I tell you, yakoze itorero iki yaratutuburiye. So the devil has scammed us. Aradutuburira adushira ahantu h'intambara zidafite epfo na ruguru za doctrine. He has put us in warfare or battles of doctrines. Adukuraho kiza aho ruzingiye atujyana muri abangaba bavuga gutya, abangaba ntago bambara gutya. Mwabonye namwe abangaba n'abakirisitu yego ariko ntabwo ba mfite indi revelation, haza ama revelation, tujya mu revelation twandika ibitabo ariko dutakaza the real. So he has taken us from the real foundation or where everything is based, and has taken us to a place where we're only based on things which are useless or things which are useful but are not what we're supposed to be based ourselves on. Ba Petero bamaze guhura n'umuriro w'Imana ntabwo bongeye gusobanura ibintu. None se umugabo aracaho igitutu kigakora iki? Subiza kigakora iki? None se uraza kumuteza impaka gute? Teza impaka igicucu. After Peter encountered the life, they did not, the fire, they did not have to explain themselves anymore. Because how do you question a person when they pass, their shadow heals the person? Let me be honest with you. With no fire of the Lord in us, the church is dead. There is no impact or significance. Have you read the Bible? This been reached to an extent whereby their shadow could heal. The fire they received could not just speak some things that it would try to heal and others it would not. Just the fire they received could heal everything. Not just the flu, but not the HIV/AIDS, but everything. Apostle Sosten, Pastor Patrick, if you have followed from the first day of the conference, they did not meet. The preachers did not sit and meet and talk about one thing, but they were all talking about one thing and bringing us closer to the same thing. Come up. Zamuka Yesu abwira Yohana ati zamuka ava mu bira harazamuka umubabwire nibyo nababwiraga ni mugoroba azamutse nibwo yavuganye na Yesu ndababwira ngo ni nkuko indege izamuka iri mu birere itangira kwanza hasi zamuka ubona amazu n'amabati yajya hejuru gato ukabona iki amazu abaye mato yazamuka ikazamuka ukabona amatara gusa amazu utakiyabona yarenga ibirere ugasigara hano ikintu ukibona nuko bimeze mu mwuka. It is the same thing that the man of God was telling us last night, that as John was told by Jesus to come and up the mountain, that is when he spoke to Jesus. The same thing that a plane does when it takes off from the land and you can still see houses. It goes up to a level where you can only see lights. It goes to a level where you cannot see lights or houses but only the clouds. Abantu bose umva Ikinyarwanda igendere. God bless you, darling. Yarahagaze umwanya munini. Umva mbabwire. Ureba twaka amabati araza kukubwira Yesu bijyanye na harimo arareba. Nazamuka mu muriro agatangira kubona utuzu araza kugira ni impaka nureba iki amabati. Niyongera akazamuka hejuru agasigara abona amatara araza kukubwira ibirere byuko ntanza abona iki amatara. Nagera mu bicu arakubwira ngo nta nzu nta matara ndabona ibintu byumwe. Intambara rero nahiri uri mu bukonje araza kukubwira ubukonje
akwemeze ko reka ndekera arakubwira rangaje yo gukonja n'uburyo babyuka bakonja n'uburyo kandi abivugana conviction. Nicyo kibabaje cyane. uwageze mu birere by'ubushyuhe n'umuriro w'Imana yavugira mu kirere kibati avuye he? Ntaho mvuze. Mwabikurikiye inshuti, turasubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi in Jesus name. umva umwanya maze dusoze. Ejo bundi ikintu cyangezeho numva nsa n'ukibura igisubizo. Hashize iminsi nk'ine mpamagara, twari kumwe na my husband, ndamubwira nti tugire gute, ni couple n'abakozi b'Imana. Now kubera ko maze igihe masengesho ntabwo nshoboye kubafatisha, bashoboye kumfatisha nako. Ngiye kumva numva ikibazo ni ingutu, urugo rugiye kugira gute? Usenyuka byarangiye. Aba ni abakozi b'Imana, izina ry'Imana rigiye kugira gute? Ndavuga ni what? Bimeze gute? Nihuse umugabo nciramo karande ziwabo. Uyu mugabo it's one of the biggest, nimvuga abantu ku mafaranga ubwenge, nimvuga impapuro rumirwa. Ibi narimo arakora ni ibintu bikomeye, ariko hari ikintu cyamubujije. Arayobora gahunda, arabwiriza, akafata pastor, reka tujye what is this? Ishitani ni giwe nsenye urugo. Uru ni urugo rwa kabiri Beneda mu myaka 3. How can you explain this? Arimararira, my husband is here. Arimararira, aravuga pastor, amafaranga arahari, inzu nziza irahari, ibi nabayiki. Ati ndumuhungu muto iwabo babye abana bacyaya cyane 12. Aravuga ndi mu bahungu bato, kandi ubwo nawe n'umusaza. Ati guhera ku muhungu wacu w'imfura 8 bandi imbere, nta n'umwe utarashaka urugo rwa kane. Nta n'umwe udafite abana barenga 8 bavuye mu ngo zingahe zitandukanye. Atariko giyewe I'm born again. Pastor nsubira ibinini. Ati nimara kubimenya naravuze ngo ntabwo giyewe and I swear nzashaka neza umugore umwe tujyane mu ijoro. Mu myaka 3 uyu ni wakangahe? Abibonye aravuga ati ya shitani ngizita iranzirankurikiye. Yego. Bimeze bite rero? Nicaje my husband ndamugana ubuse mubwire ngo genda, mubwire ngo guma. Niba cya bintu nawe utabonera igisubizo. Umva ikibazo aho kiri. Buri joro ngo barasenga, bagafatana amaboko na madamu mushya. N'izina rya Yesu toka, n'izina rya Yesu toka, n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Bakajya kurya. Umugabo apfa kuba kwisa amaso, ntashaka umugore we. Apati basta, I love my wife, ndamukunda, sinshaka kumwegera. Mwabyumvise muri bakuru, sinshaka umukozi w'ukuboko, so yarahunze ajya mu kindi cyumba, apana cyegereye icyo cyumba, naho ngo yuba ari hafi. Icyumba kiri kuremo aho bajya mu gikari. Hamagara umudamu ndamubwira ni what is going on? Ati pastor, none se ko twayasenze yose ahagaze n'atambitse, none se bimeze bite? Ati no, yewe I'm okay, namaze kumenya ko turimo turadiringa na shitani, kuko arankunda, twirirwa tuvugana neza. Ariko yaba kumanywa yaba nijoro twaba duhuriye mu muhanda, no kugira ngo nk'ukuboko kwe arabanza kabiri ni mu kwizera. Twaba kuri telefone akarira ko ngukunda migenze, akabaza pastor nongera nsenye bwakangahe? Bwa kabiri mu myaka 3. Impossible. Umva arambabwira umutwanye turabivugana, numva na bwari bwije naniwe, ndabona tuzabisubira mejo. Noneho narimo ndakoresha amajoro nsenga, bibaye nka saa 9 gutya nibuka ko n'ubundi ntabwo ari kumwe n'umugore we. Reka mu numva ndarakaye, ndarakara, ndamuhamagara nsanga nawe ari maso. Ndabona ni kutaryamye uje ufite akazi. Ati pastor bararyama, ati mfite indi zindi shitani ntakubwiye nizihe. Noneho yongera kuri za zindi. Ngaho yanumva rero ikibazo aho kiri. Ati pastor ya nitubonana mwana si ikibazo cyo kubonana,
icyigisho urimo uravuga ko kimaze imyaka n'imyaka, ubwo ntusake naza buracya, nicyo kimaze imyaka gifite amatwi. Ati yego pastor, ati dufite uruhinja pastor, ntabwo ushobora kujya umwana arimo ararira ndimo ndamwumva ntabwo rijya kumufasha. Atararushye, ati usetsiwe ni none se wowe bikora mu kwizera. Ati nibikunda mageze ndasa naho ari ikintu kiba kiransubizayo. Hanyuma ku cyumweru agafata Bibiliya ati mubumbure birazanye ndani no impamvu Jesus. Uravuga iki? Mwamuriki ariko umva icyantangaje, ndangije numva uburakari, ndambwira numva nkubwire ntabwo turi ubonane ko ndi masengesho, ariko icyo kigufashe nikikure kure. Beneda vuga ngo habaye iki? Nagiye kuvuga ngo ndi mwana ngo shwiriri. Beneda arajwigira kuri telefone, hashize akanya telefone of course iraho. Yes. Ariko nkamwumvira kure kwa kundi ikiri sinzi aho yaguye ko nkamwumva ari muri ntabwo ngenda ntewe nakumenya. Nyuma y'iminota umugabo arongera akagira akabaraga numva arayikuruye kandi yongera yashyizeho. Ndavuga ni fire in the name of Jesus. Hallelujah. Beneda nyuma